Ngena wa TikTok ngiyathemba niyaphila bafithi kuseni kusile namhlanje kuLwesini bafethu engifisa ukusho especially kulaba esinabo ngala emkhontweni wesizwe bafowethu njengoba umkhwanazi ebusy testify lapha njengoba umkhwanazi ebusy bafethu testify lapha mina bafethu angeke ngize ngidlale ngani ngilibale ngishona le nale if ukuthi le ndoda eyubaba wethu iyatholakala iyavela emagameni athile abalo mkhwanazi asingayivukeni nje bovu bafowethu asikho isidingo asingayivukeni nje bovu bafowethu ubugebengu ibona okumele silwe nabo yabo angisho ukuthi ubaba wethu uyisigebengu noma khona ubugebenga nabo kodwa makukhona la abaleka khona naye akaboshwe bafowethu yabo mina bafethu ngumkhonto wesizwe futhi alikho elinye iqembu engolivotela ngaphandle komkhonto wesizwe kodwa engikushoyo uma ubaba wethu kukhona la atholakala khona hayi bafethu kuyofuna simgqube simshonise khona baba mawuwonile yabona umkhwanazi sefana nobaba wethu la kuthina ngazi ngothi kuvuke liphi idlozi angazi yabona njengoba hlezi bathi khona uNkulunkulu uma ukuthi khona uNkulunkulu emhlabeni nanga uNkulunkulu bafowethu umkhwanazi uNkulunkulu lo yamuntu loyala akukho nje futhi okunye uyabona uyena uNkulunkulu loya so bafowethu engifuna ukusho asingayiluzeni ifocus asingawalwi amabhetli angahlangene nathi uma kuukuthi owethu baba khona la athinteka khona kulungile bafowethu azimnethe iphoyisa vele umthetho walo ngisho ekhaya kukhona umuntu ogangile uyaboshwa eboshwa umuntu wasekhaya egcikeni so nje thina asithandazela ukuthi owethu baba angatholakala indawo but mayitholakele futhi uyobutholakele bafowethu asikho isidingo sokuthi silibale sivungama sivuka inje ebovu yasho iwasho asikho isidingo sokuthi sivungama siloku sivuka inje ebovu siba njani no uma etholakala akaboshwa ubugebengu ngibona singabufuni bafowethu izwe lethu linje ingenxa yobugebengu obenzakalayo sikhona sibhekile and lezi imali abazidlayo remember abazidli nathi bazidla bodwa nezingane zabo nezintombi zabo yabo so nje bafowethu uma ukuthi ubaba wethu khona la thinteka khona uyosixolela bafowethu ngoba kuyomela kuthiwa kuyomela siyomhand deliver kumkhwanazi yabo ileyo into engisho bafowethu so nje bafowethu ningayivukeni nje bovu singayivukeni nje bovu bafowethu isidinga sikho iloko bafowethu ngikushoyo yabo kodwa nje ngithi amandla mkhonto wesizwe ibambeni bafowethu MK Labour Desk siyabonga bafowethu umsebenzi omuhle uyabonakala okunye bafethu engikufisayo noma ngabe uyiliphi iqembu yabona okwenziwa iMK Labour Desk okwenziwa iMarch and March okwenziwa iOperational Dudula ikona sikufunayo ezweni noma ngabe uyiliphi iqembu labo bantu bafethu basekeni ngisho ngabe uyazazi ukuthi mina angiyifuni MK angeke ngize ngivotele MK but okwenziwa iMK Labour Desk ikona sikufunayo bafethu ezweni yabo so yeah lokho nje bafethu kuyomela sikusupport noma ngabe ukuzonda kanjani ngisho ngabe uyamzonda uJacinta Ngobese ngokwakho personally kodwa akwenzayo it's good for izwe lethu amandla